وقال أيضا nanone yaravuze ashimangira ibada igisobanuro cyayo nyakuri ati al-ibada ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada ni izina rikusanya, jami'u likusanya likulli ma yuhibbuhu Allah, likusanya ikintu cyose Allah subhanahu wa ta'ala akunda wa yardah, akanakishimira, min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina, uhereye mu magambo n'ibikorwa bigaragara cyangwa se byihishe bitagaragara. Al-aqwal mu magambo, mu mvugo ni dhikri, kwa kundi ukora dhikri ni ibada. Buriya Imana ikunda umuntu ukora dhikri, vuga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, urimo urasoma Quran, urimo urigisha. Izo ibada zivugirwa ku rurimi Allah subhanahu wa ta'ala arazikunda. Ubwo ibada rero ni iki? Ni izina rikusanya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ni izina rikusanya ibintu byose Imana ikunda ikanishimira, min al-aqwal, uhereye ku byo tuvuga n'ibyo dukora, al-zahira wal batina, byaba ari ibigaragara n'amaso cyangwa se ibyo mwibanga, ibyo byose ibada irabikusanya. Reka mbaho urugero rw'igikorwa cy'ibanga dushobora kuba dukora mwibanga. Mathalan, urabona iyo umuntu agaburiye umuntu icyo kurya biramushimisha? Yes, biramushimisha. None se urabona gute iyo umuntu ari gutera akabariro mu buryo bwa ibada? Ndizera ko ntawe ushobora gutera akabariro ku karubanda, so ni mwibanga. Icyo gikorwa rero yigikoze wujuje shuruti z'idini, wujuje amabwiriza y'idini, ni ibada yo mwibanga. Icyo gikorwa Allah subhanahu wa ta'ala aragikunda, kubera yuko uramutse ubikoze mu buryo bwa haramu Imana birayibabaza. Iyo ubikoze mwibanga mu buryo bwa ibada atari haramu Imana birayishimisha. nawe mushimisha wafasha banyu ni ibada. Naam ya ibadallah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Nyagasani wawe yaciye iteka ngo ntimuzagira ikindi kintu mugaragira kitari we, wa bil walidain ihsana, kandi ababyeyi banyu mubagirire neza. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Imana nyuma yo kugaragaza ko nta kindi dukwiriye kugaragira kitariyo, yagaragaje ikindi kintu gikomeye cyane, umubyeyi wawe. Nongeye bisubiremo, umubyeyi wawe ni umuntu ukomeye. Hahandi Imana yategetse ko nta kindi kintu ukwiriye gusenga kitariyo, hanyuma ni kuki itavuze se ikindi kintu, ntirebe n'ibindi bintu mu bintu Imana ikunda, ahubwo igahita ivuga ngo wabil walidaini ihsana, n'ababyeyi bawe ubagirire neza. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, ngumwe muri bo cyangwa se bombi nibagera mu zabukuru, fala taqul lahuma uffin wala tanhalhuma wa qul lahuma qawlan karima. Imana nibagera mu zabukuru, umwe muri bo cyangwa bombi, ntuzababwira amagambo yo kubinuba, kandi uramenye ntuzababwire n'amagambo yo kubasembura. Uramenye ntuzababwira amagambo yo kubinuba no kubarakaza. Uramenye ntuzakankamira umubyeyi wawe, ahubwo ujye ubabwira amagambo y'icyubahiro, ujye ubabwira imvugo zubashye, ujye ubabwira amagambo abahesha icyubahiro. Wakhfid lahum janaha dhulli, ujye nabicishaho bugufi kubera kubagirira impuhwe. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kandi ujye ubabwira, ujye ubasomera iduha, uvuge uti Nyagasani wanjye
rabbirhamhuma, bagirire impuhwe kama rabbayani saghira, bagirire impuhwe nk'uko bazingiriye nkiri muto, ubwo bagukuraga ivata mu kanwa, ubwo mama wawe atatsinziraga, adahuga yanga kuhugana, akubyara ababaye arira ataka, ntiyagutara gufata arakoza gukura ivata mu kanwa, arakurera urakura. Izo mpuhwe ababyeyi bawe bakugiriye, waqur rabbirhamhuma, uvuga uti nyagasani bagirire impuhwe bombi kama rabbayani saghira, nk'uko bangiriye impuhwe nkiri muto, nk'uko bandeze nkiri muto. Ntabwo turi bugende twihuta, ahubwo tugiye gusobanura amagambo ari terminological y'idini, duhereye ku gisobanuro cy'ijambo ibada. Ibada nk'uko nabivuze, arabantu bagiye batanga isobanuro by'ijambo ibada, muri bo harimo Sheikhul Islam rahimahullah, hakaza Ibn al-Qayyim, hakaza al-Qurtubi, hakaza Ibn Kathira. Ibn al-Qayyim aravuga ngo wa madaruha ala 15 qaida, ijambo ibada rizenguruka ku mategeko agera muri 15 kuba gatatu. Amategeko ya ibada, iri jambo ibada rizenguruka ku bintu 15. Man kammalaha kammala maratib al-ubudiyya, ubashije kuzuza ibyo bintu 15 ibada izengurukaho aba yujuje inzego za ubudiyya zo kuba umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibisobanuro by'ibi wa bayanu dhalika anna al-ibada munqasima, ibada igabanyijemo ala al-qalb, ibada ibera mu mutima, wal lisan, hakabamo ibada ibera ku rurimi, hakabamo jawarih, ibice by'umubiri bindi. Naho al-ahkam allati lil-ubudiyya 5, amategeko agenga ibada ari mu byiciro bitanu. Hari ibada il-wajib, hari ibada il-mustahab, hari ibada bakubwira ko haram, makruh, mubah. Abiga amategeko ya fiqh barabyumva cyane, kuvuga ngo al-ahkam allati lil-ubudiyya 5. Ibyo rero ayo mategeko atanu ya ubudiyya azenguruka muri munqasima ala 3, agabanyishe mu biciro bitatu. Hal qalbiyya, al-ibada allati fi al-qalb takun fi al-qalb, hakaba ibada allati takunu ala al-lisan, hakaba na ibada allati takunu ala al-jawarih. Ariko zose zikazenguruka muri wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Nukuvuga ngo ibyo bice bitanu tuvuze, izi ahkam allati lil-ubudiyya al-5 zose likulli wahid minha min al-qalb wal-lisan wal-jawarih. Harimo iziba mu mutima, hari izibera ku rurimi, hari n'izibera mu bindi bice by'umubiri. Ibi ni byavuzwe na Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim akaba yari umunyeshuri wa Ibn Taymiyyah. Naho al-Qurtubi yavuze ikintu cyangombwa muri izo ibada, navuga yuko kijyanye na itiqadi no kwemera. Avuga yuko aslul ibada tadhallul wal khudu', ubundi kamere asil ya ibada ni atadhallul wal khudu', kwicisha bugufi no kwibombarika. Naho وظائف الشرع على المكلفين سمى هذه الوظائف عبادات. الشرع يبدأ إذ وظائف الشرع كمجرد عليه عبادات. كبيرتي لأنهم يلتزمونها. كبيريكو أبجرجو بزجلا لازم زرابا لازم زرابا قومبا كان يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. abagaragu b'Uwiteka. Izi wadhaifi shar'i ala al-mukallafi allati hiya ibadat, al-ibadu yaltazimunaha wa yaf'alunaha mutadhallilina khadi'ina lillahi ta'ala. Abagaragu b'Uwiteka, izi ibada twavuze bazikora ali lazima kuri bo, kandi bakazikora ali mutadhallilina, bicishije bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, khadi'ina lillahi subhanahu wa ta'ala, bazikora batinya Imana, bubashye Imana, bakazikora bicishije bugufi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ni byavuzwe na Imam al-Qurtubi rahimahullah. Naho Ibn Kathir inda al-Fatiha fi ayati al-5 min surati al-Fatiha, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu
ageze ku gisobanuro cy'ijambo iyaka na'budu, urumvamo ijambo ibada, arimo asobanura Ibn Kathir surati al-Fatiha, ageze ku aya ya 5 igira iti iyaka na'budu. Ageze kuri iyi aya ya 5 muri surati al-Fatiha, Ibn Kathir yaravuze ngo al-ibada fi al-lugha, ibada mu rurimi rw'icyarabu, minadhulla, ibada ikomoka muri dhulla, guca bugufi. Ni wowe nyagasani na'bud, iyo tukugeze imbere duca bugufi, tukibombarika, tukajya hasi, tugashyira uburanga bwacu hasi, tukavuga ati ni wowe usumba byose, ni wowe uri hejuru ya buri kimwe cyose, twebwe turi hasi, duciye bugufi imbere yawe. Ibn Kathir ageze kuri aya 5 min surati al-Fatiha, iyaka na'bud, aravuga ngo aslul ibada at-tadhallul, inkomoko ya ibada nuguca bugufi, yani tariqu ma'bad wa ghayru ma'bad. Tariqu ma'bad ay mutadhallil, nukuvuga ngo ni inzira, ibada ni inzira yo guca bugufi, ni inzira yo kwiyoroshya, ni inzira yo kwibombarika kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abagaragu rero tuvuga ibadullah, tuvuga ngo abaciye bugufi imbere y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, abiyoroshya, abitwara, abagenda gake ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaca bugufi, bakubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ngo muri sharia ibada ni ibara, ni interuro ikusanya kamalul mahabba, urukundo rwuzuye rwo kwicisha bugufi no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo ibada mu sharia. Hakadha qala Ibn Kathir wa ghayruhu n'abandi batariwe. Icyo dukamuyemo hano, icyo dukuyemo incamake, dukamuye zubda wa mana al-aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'na al-aya, igisobanuro cy'iyi aya, wa ma khalaqtul jinna wal ins, nta kindi cyatumye ndema abantu n'amajini illa liya'budun, uretse kungaragira. Umwanzuro dukuyemo, amavuta dukuyemo, incamake dukuyemo, anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqa al-ins wal jin illa li'ibadati. Umwanzuro dukuyemo nuko Imana ntiyaremye umuntu, ntiyaremye ikiremwa muntu, ntiyaremye amajini uretse kugiha inshingano yo kwicisha bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا هو الحكمة في خلقهم, ubu ni bwo bugenge buri mwahangaha mwiremwa kibe. Walam yurid minhum ma turiduhu sada min abidihim, Imana ntabwo yashakaga mu bagaragu bayo yaremye ibyo udusanga abandi bakenera mu bagaragu bayo. Iyo umuntu afite umuja, abamushaka yuko amukorera kugira ngo abone amafunguro, amafaranga, iki n'ibindi n'ibyubahiro n'ibindi bindi. Ariko Imana yo nta kindi yaremye umuntu. Ntimushakaho amafunguro, ntimushakaho ubutunzi, ntimushakaho rizqi. Ma nuridu minhum min rizqin wa ma uridu minhu ayut'imun. Imana ntibakeneyemo rizqi, nta n'ukeneye ko muyifungurira muyigaburira, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala bakeneyemo ukwibombarika. Bariki balillahu huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala utanga rizq, umunyembaraga, alladhi yut'im wa la yut'am. We Allah subhanahu wa ta'ala yut'im, ni ugabura, ni utanga rizq, ولا يطعم ونهابه أقبل ونهاب كنا رزق. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أغير الله أتخذ وليا, نجري كيندي kintu ngira inshuti kitari Allah. Aghayra Allah atakhadha waliya, ngira ikindi kintu ngira inshuti kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatiris samawati wal ard, kandi ari we muhanzi wahanze ibirere n'isi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, ari utanga rizq, ari utanga amafunguro, ntagaburirwa. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, babwira uti
nategetswe kuba uwa mbere mu bicisha bugufi. Umirtu an akuna awwala man aslam. Itegeko mfite, ibwirizwa mfite kuri jewe nukuba uwa mbere mu bicisha bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi wala takunanna minal mushrikin. Ikizira kuri njyewe nawe nukubangikanya Imana, nuko tutagomba kuba mu babangikanya Imana. Wa ibadatihi subhanahu wa ta'ala hiya ta'atuhu bi fi'li al-ma'mur. Kugaragira Allah rero, guca bugufi imbere ya Allah, nugushyira mu bikorwa, nukumwumvira, dushyira mu bikorwa, dushyira mu ngiro amategeko twategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarki al-mahdhur, tunagendera kure tukitandukanya n'ibyo yazirije, yagize ikizira, yagize sikirire. Wa dhalika huwa haqiqatu dinil islam. Iko niko kuri rero, iyo niyo dini w'islamu yo kwicisha bugufi nyakuri. Lianna maana al-islam, kubera yuko ibisobanuro by'ijambo islam huwa al-istislam lillahi al-mutadammin ghayat al-inqiyad. Uislam nuguca bugufi imbere y'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuri ko guca bugufi imbere y'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwibombarika ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwitwararika ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, uko niko kwiyukanya. Wa huwa ghayatu dhul wal khudu. Uko niko guca bugufi nyako kuzuye. Twareberaga hamwe abamenyi uko bagiye basobanura igisobanuro cy'ijambo ibada, ariko noneho ntabwo twasoza tutarebye ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ijambo ibada baryumvaga gute.